Težak dan na regatnim poljima svjetskog prvenstva u jedrenju u Australiji. Promjenjivi vjetar često je mijenjao smjer. Promjene smjera su bile vrlo čudljive, tako da je trebalo imati i sreće. Očekivano u ovom tjednu najbolje rezultate ostvaruju hrvatski laseraši, koje za sad uoči odbacivanja još uglavnom po jednom slabije jedrenje drži malo niže u poretku. U konkurenciji 147 lasera nakon 4 plova. Na 14. mjestu je Tonči Stjepanović, 17. je Milan Vujasinović, 28. Danijel Mihelić, 33. Aron Lolić, 81. Filip Matika, 119. Ivan Taritaš. Još 2 plova se jedre sutra u kvalifikacijama, nakon čega će se 49 kormilara plasirati u zlatnu finalnu skupinu. Prvi je Australac Tom Slingsby. Danas je bilo nešto bolje nego jučer. Napravio sam 11. i 8. i tako mogu reći manje greške sam radio nego jučer. Bilo je dosta teško zajedriti. Svi rade greške, tako da je bitno čim manje greški skupiti na kraju. I eto, nadam se da će ići dobro sve po planu prema kraju i da će biti rezultat dobar. Dobar nastup Luke Mratovića na dasci nakon 4 jedrenja je 36. što je unutar njegovog zadanog cilja, odnosno olimpijske norme u ovoj disciplini, ako zadrži taj plasman do kraja. U zvijezdi Mate Arapov i Ante Šitić su 23. a Marin Lovrović i Siniša Mikuličić 29. U 49eru 30. su Pavle Kosto i Petar Cupać, dok su Enija Ninčević i Romana Župan 33. u ženskom 470.